네, 통륜 주석님 그리고 라오스 대표단 여러분의 방안을 우리 대한민국 국민들과 함께 진심으로 환영합니다. 이번 방안은 라오스 국가 주석님의 12년 만의 방안이기도 하고 또 양국 재수교 30주년을 맞아 이루어진 것이라서 그 의미가 참으로 남다르다고 생각됩니다. 한국과 라오스는 1995년에 재수교를 한 이후에 불과 한 세대 만에 교역과 투자, 인적 교류 등 다양한 분야에서 괄목할 만한 발전을 이루어왔습니다. 양국 간의 교역은 수교 당시 교역액 대비 약 20배로 늘어났고 라오스를 방문하는 우리 국민들도 계속 많아져서 작년에는 양국의 상호 방문 규모가 역대 최대치를 기록했다고 합니다. 한국은 라오스국 입장에서 보면 3대 개발협력 파트너이고 5위의 투자 국가이며 또 라오스는 한 아세안, 한 메콩 협력의 매우 중요한 파트너 국가입니다. 조금 전에 소인수 회담에서 저와 통륜 주석님은 올해 양국 재수교 30주년을 맞이해서 우리 양국의 관계를 포괄적 동반자 관계로 격상하기로 하였습니다. 풍부한 천연 자원을 보유하고 있는 라오스는 핵심 광물 공급망 구축을 위한 중요한 파트너 국가이기도 합니다. 라오스가 통륜 주석님의 리더십 하에 내륙 국가라는 지리적 한계를 새로운 기회로 바꾸어서 영내 교통 물류의 요충지로 발전해 나간다는 국가 목표를 성공적으로 추진할 것으로 확신합니다. 이 과정에서 우리 한국이 든든한 파트너로서 함께하겠습니다. 양국 간의 호혜적이고 미래지향적인 협력 관계를 더욱 확대 발전시켜서 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 함께 만들어 나갈 수 있기를 기대합니다. 다시 한번 방안을 환영합니다. 컵자이. 컵자이. 감사합니다. ขอบใจหลายๆ ท่านประธานาธิบดีอีเจเมียงที่ได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อการเยี่ยมยามของข้าพเจ้าและคณะในเดือนนี้ 네, 이재명 대통령님의 따뜻한 그 환영 인사에 감사드립니다. นับแต่เวลาลงถึงดินแดนของเกาหลีในการเยี่ยมยามเทื่อนี้ได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นและสมเกียรติข้าพเจ้าพร้อมภรรยาและคณะผู้แทนมาเดินทางมาเทื่อนี้รู้สึกมีความสบายใจและก็ชื่นชมเมืองเซอุลที่สวยงาม 네, 그리고 도착한 날부터 지금까지 따뜻한 환영을 해주시는 대한민국 정부와 국민 그리고 대통령님께 사회를 표명합니다. 대통령님의 따뜻한 환영을 통해서 저희는 이번에 편하게 방문할 수 있게 되었습니다. ท่านประธานาธิบดีข้าพเจ้าขอแสดงความสมเสยอย่างสุดใจมายังพระประธานที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสเกาหลีในเดือนมิถุนายน 2025 นี้และเชื่อว่าภายใต้การนำพาของพระประธานสเกาหลีจะสืบต่อมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างบ่หยุดยั้ง 먼저 지난 6월에 대한민국 대통령으로 취임하게 된 것을 진심으로 축하합니다. 대통령님의 탁월한 지도력을 통해 대한민국이 지속적으로 발전하고 선진화되기를 기대합니다. แสดงความสมเสยอย่างสุดใจต่อการมีผลสำเร็จอันจบงามในการดำเนินกองประชุมเอเปกที่ผ่านมานี้ของที่ท่านประธานได้เป็นประธานของประชุมดังกล่าวและสเกาหลีเป็นเจ้าภาพ 그리고 대한민국이 의장국으로 해서 대통령님이 주재하는 그 에펙 정상회에 성공적으로 이루어진 것도 축하드립니다. การเยี่ยมยามข้าพเจ้าในฐานะประธานประเทศนั่นก็คือท่านประธานบดีได้กล่าวมานั้นแม้นได้เป็นเทื่อทำอิฐในรอบ12 ปีที่ประธานประเทศได้มาเยี่ยมยามเกาหลี แต่ส่วนตัวของข้าพเจ้าได้มาเกาหลีหลายเทื่ออยู่ในทุกตำแหน่งที่ข้าพเจ้าได้รับ
เป็นจำนวนคือว่านับบ่ถ้วนทั้งมาเยี่ยมยามทั้งมาประชุมอันนี้ก็เป็นโชคดีของข้าพเจ้า 특히 이번 공식 방문은 양국이 수교 30주년을 기념하기 위해 12년 만에 라오스 주석으로 취임한 저는 처음으로 이루어진 방문이지만 사실 저는 그동안도 총리나 외교장관직을 재직하고 있었을 때도 여러 번 한국을 방문했었습니다. เห็นดีกับพระประธานว่าปีนี้พวกเราเฉลิมฉลอง30 ปีของการสร้างตั้งใจผูกพันกันทูต 네, 금년 양국 수교 30주년을 기념하는 해이기 때문입니다. เป็น30 ปีที่มีผลสำเร็จอันจบงามในการพัวพันหัวมือหอบด่านของลาวเกาหลีลาว 그간 30년 동안 양국이 다양한 분야에서 전반적으로 협력할 수 있다는 그 성공적인 성과를 다시 한번 확인할 수 있는 기회입니다. สำคัญอันหนึ่ง2ประธานประเทศประธานาธิบดีของ2ประเทศของพวกเราแต่ตกลงนํากันเมื่อกี้นี้ว่าพวกเขาจะยกระดับโคหัวมือหอบด่านขึ้นโคหัวมือลาวเกาหลีลาวเป็นโคหัวมือหอบด่านเรียกว่า comprehensive partnership 네, 그리고 조금 전에 대통령님과 이야기를 나눈 바와 같이 이번 기회를 통해서 양국 관계를 포괄적 동반자 관계로 격상할 수 있을 것으로 기대합니다. หวังว่าเกาหลีจะสืบต่อหัวมือกับลาวช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาของลาวที่ยังเป็นประเทศ LDC เป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่นั่นให้เขาไปหนา 네, 라오스는 현재 최빈국이라고 하는 LDC 지위에서 벗어나지 못하고 있는 상황입니다. 앞으로 많은 관심과 지원을 계속해 주신 것을 부탁드립니다. ขอบใจท่านประธานบดี 대통령님께 감사드립니다. 고맙습니다. โดยขอบใจ